PEMITA ia e tolu e ulfale mai e tangata I nei Amerika Samoa o le PEMITA tolu sfuluaso o le guest worker permit ia ma le pass le sfulfaaso. Next slide. Ia o le PEMITA tolu sfuluaso wa ia ona ia inga masani ia le tatou atunu I Samoa sifo fa perfo nei I Samoa sai. Ai wa ia se swinga fa mama venga mo tatou sitseni Samoa e nao sitseni a Samoa e le o kawa ia isi seni mai isi atunu pe o fiti tonga ia ma o I Saina ma Filipaina ma isi atunu ai o sitseni Samoa o lo fia asiasi mai nei Amerika Samoa ai le o ia se fa moe no foi ma fainga luenga I tonu Amerika Samoa o la le to mana o mia le kilia le o falmai se lauli masfuta la le kilia o falmai Samoa sifo o le ala o le afanga fua ia le kilia e o foi lai le kilia le mai le ofiso le o leo I Samoa sifo e tasil tau sanga e le iai pe mfai e ona faonga ono na winga a fatolu fa na e malanga mai I nei Amerika Samoa ia ele tau fai sau kilia o le mai le faleo leo I Samoa e malanga mai I nei I Amerika Samoa I tonu o le tausanga tasia le kilia e le lei mo le tolu a mi mo le tausanga atoa. Let's see slide. O tatou guest worker permit ia le kawai le mataupu leo le labor mobility ia I le aso tolu sultasi o mati tausanga nei e afe tolu salau ono sfulu tangata mai Samoa sifo o lo o iai tutonu I nei Amerika Samoa ma whainga luenga I le StarKist I lalo le guest worker program. O le PEMITA le ia e watu I le ofiso lo I sili ia mai tasil tausanga I le leiai ai ma whai ona whaafou I tausanga te tasi mo le sfulu tausanga so. E le tawalu ia le tangata I le Board of Immigration e maua I le PEMITA lea o lona winga vavela na processinga. O le nei PEMITA e na o tangata lava mai Samoa sifo. Ia ia nisi atunu o Pasifika ua fia maua foi nei avanoa I tonu Amerika Samoa. Ia ele o ave ia ele fono faitula fono ma le fionga I le kovana. Ia lea PEMITA e na o tangata lava mai Samoa sifo o lo whaatanga o na maua le nei PEMITA tā ua e whaingaluenga I le StarKist. Ia o le PEMITA pe on silfia ia o maua il to tele o tangata e whaingaluenga I tonu o le tatou StarKist. Ia le leia I le whaale leia I le economy ai nei Amerika Samoa. Ia maua I foi avanoa e remittances mo Samoa sifo. O le tausanga o mwai ia sa ia se swinga fou wa le toe o ale StarKist I tua po o whea lawa le mea I Samoa sifo e recruit mai ia lato guest workers ai wo sao ai le malo o Samoa sifo mangalu lua e whaatasi mai tu malo a tonu fo I o le sosoani mai I tu malo ma fio angi Samoa sifo pulenga li im fai pule Iom fai fo I ona tau pulea mio anai tangata tātou ia o mai o e wana e silfia a fai e whale tonu ia e whai ona whaasalaina ia a inga o lo iai le nā tangata mio le pulea se tulou o tātou tangata whai ngā luenga mo isi industries po le private construction industry ia ele o maua le avanoa le guest worker e na o le StarKist lava a fia maua avanoa e malanga mai e name whaingaluenga e tauna o le Immigration Board. Let's see slide. O le 14-day travel permit o le watoe a mata le PEMITA fou lea so soani foi mo tatou tangata pisinisi e o mai I nei ona o pisinisi mwhain whatau e lātou o loa I nei watu I o whatau I whale o loa ia e le leila e promote ai le trade ia e na o tangata lava whai pisinisi tangata e le stala lato pisinisi I Samoa sifo
mwhai ona maua lea PEMITA fou. Ia, e na o tangata Samoa I sifo foi e awanoa I le 14-day permit lea. O le isi mataupu tāua lava o te iloa o lo talanoina pea lava I tātou fontanga. Ia mai to e watu e foi se tausanga ma le ngang whaaloalo I lau fionga I le palmia. On taupu lea o le PEMITA le tonge mātou US Nationals e o atu ai Samoa I sifo. Ma whai lava o na whangafua le tūlanga o waile o iei se PEMITA whapena mo US citizens. Ai o mātou uma lava o lo tau avea I a passport matus folau Amerika. Ma whai o na tusa le treatment o mātou ia te ilo o le nātūlanga e soani te le whaale lenga o tātou mataupu tau femalagaiga. Ia o leisi foi tausanga o oi whaleolo. Ia so se sia e malanga mai nei. E totongi le departure tax whatoa alua I le petu vai I tono le vaalele board e sa wai nei. Ia o te iloa ele o whaia le nātūlanga e tangata le malanga I New Zealand, Fiji, po Australia. Ai am whaia o na maua se avanoa. Ia e whangafua I nātūlanga petu. Ia, so whaupopo atu inisi o mataupu o le sa au mai forsanga tae au. Ia, o le saunoanga le loia sili sa au mai e mataupu tau Labour Mobility e lana ua sauno atu ia le Minister le fionga ia le atinu. Ai fi fai asa utala whaupopo lau fionga ko vana ma le naitu o le tātuaiga. Issues nei o le o tangata whaingaluenga Faavaitaimi po o tangata whaingaluenga fo ile whengasoroa Labour Mobility. O le matou le wa sauno atu le Minister o le whai le matou review le Port Kalamia lea ma Australia ma New Zealand. Ai mai se lava le tu ua maitawina ua telelea afia o le matou foi tamau ainga I le to ese o tangata ngā lulue. Sa amata I le wha moe o tangata ele ni ngā luenga unemployed. Mai anga I mostly I le agricultural sector, po le horticultural sector. Ia pe au se mea, maari ele mea tasi a te ia ua whaupopo. Alu malienga au tua ia o le sector lea sa wha moe ia. Ia matangata ele whainga luenga mai Samoa. Ua mai tauina la ua see le ua whalau tele ia sectors ua moomia. Ia maua amata loa na langona loa e mātou. Ia leo e se atua mātou tangata whaile ia eo lātou tomai mō ngā luenga ia. Ia e ofo I tangata e mawalunga lātou tomai awa ele manatu e tele atu le tupe maua ele tau apulo le ngā luenga le ia. Ia na tupula nā mea ai meise le taimi o COVID. Ua tapuni ai nisi o ngā luenga. Ia male mawai le ala o ainga. Mai e malama foi la matou natulanga ai peta. I le foi le vainga ai meise le anga ia tu le lumanai. Ia e te le foi le faino le tunu ia. O le foi la e le tatou whainga lea e tatou te talanoina le wau tatou ai meise mo le whaleia. Ia au te lo foi e si sectors foi o inei o le o lo mo mi ai foi le soani sa no mai foi SOIFUA MALOLOINA. O le mea mo ia e tusa tatou I le lava o tatou tangata I eito mai o lo mo mia. So we have to find the strategies. E mwhainga ko collaborate peila whautuanga le CEO o le health. Foi le whasoa e se taimi o mai ai o atu a mo mia o mai o atu. Whapena fo ia o tau inisi e o lo o mātou mana o mia fo I se soani.
A o le fesootaʻiga la mataupu tau le mea lea o le feuaʻi o tagata. O le sila mea lana o le ua amata na faatalatalanoa ia Australia ma New Zealand. Mai atonu foʻi aoga mo tatou faasoa lea e fai. E te lē le naunau mai o New Zealand ma Australia e watu tagata faigaluega. Ae aunga tatā e tatala mai a wanoa masani e whewa e atuai tagata Samoa, or the Pacific in general, where there's no open access or ease of access. Mō tangata Pasifika e o anga e atunuia, le foi la e tupu I le wau tātou. A le mea wawhai e tātou. Sa whaingofia mō mua. There was ease of travel. Ia a ngusila ia Australia e ia winga na e ali mai. Pela e te fia talanua e fesota ia tui bene o femalagaiga. Foi lea. Le foi la wasau no mai ia le loia sili nei le taeao. I tuaiga PEMITA o talosaga a lenei tuaga e atu ia matou. O laua fioga I le kovana ma lenā itu o le tatou aiga. E ia whaavae e whai ei nei mea o PEMITA ma tūlanga o visa pe mana o pui mai le tunu mai le o mai o tangata. Ia o le si me pe su eitu pe le whainga o PEMITA ma visa. Ese ama fuanga. Ai le tūlanga o femalagaiga ma le fesota inga ma tangata faigaluega ia po o le tamau aiga fo I lona tūlanga lautele. O leo lo iei nei tonu o le Pasifika le meta o le Pesa Plus. It's an agreement, a trade agreement. Inga ia whawhaingofie ia le whai o FEFA'ATAUAIGA. E whai o loa, o investments, o tangata fo, I pela o labor sources. Le lai tau whaatatu I Australia ma New Zealand. Pele au ion tilo le tatou I tūlangi. Pe o le mea le tupu I Europa, the European Union. The European Union, it's an economic entity o le kala uma mo lako members. Whaingofia le wheoa I o tangata I mea o lo mo mia ai ia tangata whaingaluenga, foile investments o me whakpena. Le foile tala noa atu ia Australia ma New Zealand nei taimi. Ai mesele nau mai I le mana o I tangata whaingaluenga. Pe waleo o I le taimi e lautele atu se vainga mo le tatou I tūlangi that we create an economic zone I le tatou I tūlangi. E mawhai ona whialua ia le tamau aiga ia mo tatou tangata. Ia atonu e le whaingofia na me a New Zealand Australia wa whaetu lau tala I le whono taitai o le Pasifika. Ai whapea mai le sui pale mi o New Zealand o lona winga o le awa tu umatangata Pasifika no foi Australia ma New Zealand. Ia ona utali atu le iai. O le mea nau waitangata Pasifika e o no fo maui atu nuu ia. Ona e whaingata le normal access. E whaingata na wheo ai atu mwheo ai mai. O lona winga, wasiri ai loa, leo e tau mwhai, e no fo mau ai o, because that's the only way it's easier for them to be. Ai I le tūlanga aia, a whaingofie ma open le tātou wheo ai. Tātou wheo I o tā whao, o e sesi ainga, o e whaipisinisi, o e whaifalawelawe, ai toi fia sawal tangata I e no fo I lona nu, lona atu nu. Awa o le u whaingofie le wheo ai. So o le winga la lau whamtaranga, le naitu o le tatou wainga, tatou mawhau lau tele. Poi lea, nai ta mai mea ai o pe la alu I le tatou mawhau, tati e ia New Zealand Australia, tatou no le tatou wa. O le teimil nei a matou, we're open. So sesi e ulfale atu I Samoa. Fia fo I masina yo e tolu. Tolu masina, visa free. Ia, na alpaule mea mana o mi ailo visa, pe wha pe te lakutu e te whaingaluenga.
Ai o le whewai ai o tangata. O le whaavai ai lewa iei le matou faigamalo. So se se o le whale atu. Tasi ale mea ia le leilo na passport ma whaamatalanga. Tolu masina e mawhaina no fwai e le tau whaisona visa. Awa o matou la ia. O le tele i o atunu. E mana o mea i matou visa sa. Ngusila, Australia, Amerika, foile o pilkangia e mali e mwhaingamako o ngol Commonwealth. Ia, sa mwhai ona matou whale tonu Europa, e ala atu ia Peltania, e ale watupu wharavla, e ole to e Peltania tonu Europa, foile e whai mwhamtalanga i tua ngā mea ia. O le winga la o lau whamtalanga e tua te tāmai, mo tātou, lau whionga i le kovana, o la e re mea le e whai e tātou. Nā le mea le e whai e, ia, o tala saoa ia, nala na whai matou PEMITA mo outou. Ono outou whai mai foi, e whai matou PEMITA. Ea, nā, kako karango sa. E matua i whai ngō fie, a avese ko PEMITA, avese mako PEMITA. You know, for normal travel, work permits, yes, of course. E kaunga whai. An mon mea whewa i aku whewa i mai. Lare me la mai, ma wada kako kai. Sfulu wha aso, ko sfulu aso, nanga koe ngā mea. Poi le pe ono matou le tolu masina, visa free. Ia pule lava loko afio. O lava singa lua vai aso ku mai e whaingofia ele o aku mau mai. That's fine. Poi le, but it's a basic thing. Poi le, e wha whaingofia le tatou whewa. Ia whailalo kou kārsanga mai. A lewa awaku foi le mako karsang e se le whaingofia. Koe ngā me foi ngā mea kamiki. E o kako ka makuku. Ioi. Kako whaia ni mea ka makukua. Wha whaingofia mea e fōringa e whaingata. O le ngalo fia kalango pupu o le utele i mau. O tele i mau atu le leile tali a le atinu po olu. I mea i o afo i au departure taxes. Ia, o le karasao a ia. O le mea ngā kupu le departure tax ia oko. O ngā le kouki o mai i vale le Samoa ea. O le ngau le Samoa ea. Ai le ko ngia la ko kupe le airport authority. O le mea la ngā e au ai ko kupe. Onga ua le maliria le Airport Authority, i le lea waku o le kupe mai Samoa Airways i lunga o tickets, because that's the normal. You put the departure tax on the tickets. So ele whapela ua whaise me whapiko ia o ko kongi ko departure tax. Everyone pays departure tax. Al me masangi ai, mo airlines fo ele whamaongi ma ko kongi ia la ko kupe le Airport Authority. Lai lele, al mafuangal na. Fa malulu aku ai ngai ko o kako ainga ke o ko fapea o fa piko le fai o le departure tax le ai ia ale me fo ia e fai ngofia na fai ia maleua to e fai le tulanga e ko e fasanga ko ngoi fo nga ko kisi le fia le fa fika o kele sa fia ngai mal mato fo i pale mai ia mato company vale ia ngai mako me ia fa lo ko i fale ia ai taua onga e manga o mia kele vale e kau ke whewa iai, mai fia whale leia. Ia, o le mesili o le ai, le lei lava tātou returnees, o lo o mwhai lava o na ngā lue le leia tātou authorities mo nā mea. Whale ola! Whale ola!